Demanda de inconstitucionalidad nisqata churaykusqa Ejecutivo Wasi. Ley 31096 yupaypa kuntrampi. Kaypim nichkan transporte terrestre. Illariq runakuna colectivos carrukunapi formalizasqa kananpaq. Chaysi infundada nisqa sutiwan Tribunal Constitucional Wasi riqsiykachimusqa. Magistradukuna Marianela Ledesma Narváez, Augusto Ferrero Costa, Manuel Miranda Canales, hinallataq Eloy Espinosa Saldaña Barrera, butaykusqaku. Fundada nisqa kananpaq kay demanda de inconstitucionalidad nisqanchik. Kaywansi carrukuna categoría M1 hinallataq M2 kaqkuna, runapas hampi mana seguro kaqkuna. Aswanja ñakarichinku runakunata, astaspanku. Chaynallataq nanachinku derecho a la salud, protección de usuarios hinallataq. Runa hina chanimpi illarinankutas mana atinkuchu. Chayraykum magistrados Ernesto Blume Fortini hinallata José Luis Sardo de Taboada botaykusqaku infundada niykuspanku kay hatipayta expediente número 00004-2021-PI/TC yupayta. Chay pachapim pichqa botukunata mana hayparhuptinku inconstitucionalidad nisqa churananpaq kay leyta infundada sutiwan churaykunku. Artículo pacha hanchisniyuq musuq Código Procesal Constitucional hinallataq artículo pichqa Ley Orgánica del Tribunal Constitucional kamachimusqanman hina.